He whiti, he kaha, he mana wahine. We do the haka because we're showing women that we are trying to reach that point where we can represent all of Aotearoa in our region and just show the younger generation that they can be something as well. I tērā tau, ko Matatū ngā toa whakaihuaka o te whakataetae Super Rugby Aupiki. Aha kua ngā tairoa kupe i tēnei tau ka ngana tonu rātau kia toa i tētahi kēmu. I tēnei wikine, kei te pakanga ki te tīma o Hurricanes Poua, kei te tūranga tuatoru rātau i te poari. Ko tā tētahi o ngā kai tākro a Stacey Niau, kei te hikaka ia kia tākro i tana kēmu tuarua o te tau nei. The energy this week in the team's been really up considering the results that we've had. So I think everyone's just getting around each other and trying to get excited for the last 2 weeks of the season. Well, I think it's awesome seeing Stace get another crack. Like, she always brings huge mana to what she does in that place. Ko tētahi o ngā kai tākro tawhito Hurricanes Poua a Kaipo Olsen Baker, kua uaua te wiki kua pahure nā runga no i tana whara. Engari, nui ōna painga kia tākro ngātahi kia Matatū. Just knowing that I couldn't jump on the field with the girls and stuff, but just making sure that I'm there for them. The environment here is just so much more different than back down in Hurricanes Poua. The girls are just so much more welcoming and yeah, just enjoying my time here. Ka kaha whai te tīma i ngā uara Māori e hāngai ana kia auraki i roto i ngā kēmu me ngā wero ka puta mai. Ko tāne au, aha kua Māori mai Pākehā mai, kei te marama te katoa i te tikanga o aua uara. That grounds us, and the peak of Aoraki is not just the peak for the region that we're representing or Te Waipounamu, but actually the highest peak in New Zealand. Ko te tumanako ia, ka toa rātau i tēnei kēmu, kia pai te anga whakamua mo te pakanga ki ngā Chiefs manawa, hei a te rāwiki. Halle Taite-Pitama, Tahu News. Ko te reo